Dr. Charles Ngabirano asibira na yetorore byari 12 omuwade ya Bushwere kandi abatezi bakaruru barebekireho no bamwakira mu kika kingi. Omukugambaho n'abatezi bakaruru ogwaraganise kuba mugaro mu ishengero kubasa kubacicara nazagumizamu na project za government ezabire yatandikireho. Nakora abantu ba Rwampara East okucira munonga ni projects za government ezinasira natandika zikemerera. Project ya mezi ago mbishoze bya Rwampara mwizi yona igombora ya mwizi yona watahorwa muganga Chetindo muri Bugamba ukataho Kitosho na bituntu. Dr. Charles Ngabirano nagira ngo hariho abantu abari mu mataka ga Mayiro kandi ogwaraganise ku yagaruka mu ishengero naza kugezaho kurengwa abantu aba batunga ibyapa by'amataka kibahwereho kubura kutegana isuku. Abadashekure abana abona akikora government yagira ki abashasira hatabatikana goha nakombora akari icyapa cyangwa amatara cyose twishashana cyagira ki sadinda gambira muri Rwanda ariko cyampe cyane Omuhurire ni yemwe esinansi ko mujunwe baze urukwenda ntebe y'obunyishengero kazi wa district ya Rwampara hamwe na mweso gwa Jotham King urukwenda rwa chairman wa district nabo bashabira abatezi bakaruru obushagiki kandi nyenzaro yiho mu Rugamba mwene bantumwe nishabangu mu bagire nimbashangu muze nyuma 2017 munteke yo muntu mu parliament ngenezo kubashakira uko mu Rwampara ni mpurani shasha munonga shango mu Rwampara bazima bana bariyo babonabona no kubura mirumo bimwe plan ze zinyine nka chairman wa district nana mubire no kutereza ebye mihanda amizi na namarwaro Bushwere nkeje yo kureba no mu Rukamuhango planning ngo tugukore gomborora abantu abitu bagume fune center nyiza PDM ukabushwere baba babine gomborora bo abanyarwampara bashoboye bimwe aha bintu eba kwenda ngo abebembezi babo babakora nitwenda ngo yongereho aturetere omwani aturetere buri kimwe cyona abakazi benda tubonishe merezo itwe kunu turi hare Bugamba ni hare na mwizi ni hare amazi meji imyaka etushazire abo kuba turi kubi omuryahwireho ukoshanga nitufune myani nituryare myani nituryare miti nituba tutine mbibo konko bwirobu owabira babituretera tibakiriho ito amazima garwe ejimyaka yona etuferire busha etushazire twafuna ebizibu byinji munonga na munonga tukurabira omunguto n'entambura na munonga nk'emishuburo nyowe nge businessman na munonga arengo go kushubura abwo mwana omwani gwitu tukareba ngo Dr. Charles Ngabirano no buyabira riho omubwebembezi tine twatuganyirwe mu munonga konka kwiharugaho omwani gwitu tukareba ngo tine twaganyirwe